Ni mucemanio urakorereire aingĩ hinahi, no ni mucemanio uronania ni uretereirwo muno, aingĩ makihoka ati ni ukuhotithia bũrũri wĩrute gĩterenge-inĩ kĩa ũteti mũrũrũ ũrĩa ũrahũragwo o gwakĩa. Muikariri giti wa komiconi ya ithurano bururi-ini Wafula Chebukati akiuga mucemanio ũcio ona urari mucerere. I believe they did it for the good of the country, and I would like to urge all the other leaders to put aside their personal differences and work for the good of the country. Woni wake ukinyitwo mbaru ni gavana wa Kitui Charity Ngilu uria ugite ona ni erutĩire kurutithania wira na President Uhuru Kenyatta. Yake anaita Big Five, Big Four, na yangu ni Big Five. Naona yake na yangu imeshikana vizuri. Kwa sababu yeye anasema chakula na maji, na hiyo ndio nataka kufanya hapa. No atetia moyana sama kiuga marona tamakunyanĩirwo tondu watongoria ciangiana sama tina kuruhanio. Mimi nauliza, if there is a genuine dialogue, Raila itisha mkutano ya Wetangula akae hapo, Savula akae hapo, Raila kaa hapo, Musalia akae hapo, Kalonzo akae hapo. Tuongee kwanza. Na Jubilee Uhuru itisha mkutano, Wangwe akae hapo. Sawa sawa? Ruto akae hapo. Alafu ndio tuende tusikizane national dialogue. There is no dialogue between two people. Ona atongoria kanithani magathiriirie itua rĩa Uhuru na Raila gucemania. Tunashukuru sana serikali yetu. Tunashukuru sana even the opposition side that they have time to think about the dignity and the importance of our country and share a moment to indicate that we can all grow together towards one direction. Ngwataniro ya Urumwe wa mabũrũri ma Afrika onayo kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri kũrĩ nyũmba cia mohoro ikinyita mbaru ikinya rĩu ikiuga nĩ rĩkũnyitithania bũrũri. Ngiribotera Inooro TV gĩtagwo Macharia wa Mogo.